muri uyu mwanya ndashimira imbaraga zawe zikomeye wabanye natwe warinze ubugingo bw'abera warakoze tugushimiye neza yawe twakiriye kubaho kwawe muri uyu mwanya reka umwuka w'iteka Imana akora ibikomeye muri twe mu izina rya Yesu amen. Amen. Dushimiye Imana kuri munsi. Tunamshukuru Mungu asubuhi ya leo. Imana yaturinze twese icyumweru. Mungu ambaye ametulinda wiki hii yote. Kandi dushimira ko Imana yakomeje bene data bagize ibyago nkuko pastor yabitubwiraga. Na tunashukuru Mungu aliyeimarisha mandugu ambao wamepatana na shida. Nikomeze kubihanganisha cyane. Mungu aendelee kuwafariji. Reka twibute twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuende kwa haraka tuingie katika neno la Mungu. Turabanza gushimira abashumba bacu baduhaye akakanya. Tunashukuru viongozi wetu ambao wametupa nafasi hii. Mfashe tubakomera amashimwe kuri mwiza. Nisaidie tupigie Mungu makofi kwa ajili yao. Nifuje ko tuganira ijambo rivuga ngo kuzamuka cyane kurenga ibigeragezo cyangwa kurenga ikibazo wagize. Natamani tuzungumze neno lisemalo kwenda juu sana kwa level ambayo utashinda majaribu ama shida ambazo umepata. Munemerere nsome cyanditswe. Mtanikubalia nisome maandishi kigiye gushira hagaragara abantu tuvuga ambacho itaweka hadharani wale watu ambao tutazungumzia. Abantu bose ni abakristo. Watu wote ni wakristo, yes. Kandi barahamagawe. Tena wameitwa. Icya kabiri baratoranywa. Cha pili wamechaguliwa. Icya gatatu nico nshaka ko dutindaho cyitwa kwizerwa. Ya tatu ndiyo nataka tuzungumzie sana, kuaminiwa. Amagambo tuvuga yo kuzamuka, abantu bazamuka mu buryo butandukanye. Maneno ambayo tutasema ya kupanda, ni watu wanapanda tofauti. Ni jambo rizwi twese turarizi. Ni neno ambalo linajulikana sote tunajua. Aruzamuka mu bukire. Kuna wale wanapanda kiutajiri. Aruzamuka mu rwego yarari mwe akaja mu rundi. Wengine wanapanda level walikuwa ndani wanapanda level nyingine. Wenda mu rwego rwa promotion wenda. Ingine wanapanda promotion wanapanda tena. Nifuje ko tuganira kuzamuka mu buryo bw'umwuka nahitaji urenga ikibazo bagize. Nahitaji tuzungumze kupanda kiroho inafika level ya kushinda majaribu ambayo umepata. Ntabwo ari imbaraga zawe zabikora. Si nguvu zako ambazo zitafanya. Hafi y'abantu benshi nkuko twese tuzi. Karibu ya watu wengi kama vile tunajua. Dukunze gusanga cyane abantu benshi b'abakristo bavuga ibibazo kandi bagasana babihunga ndetse babitinya. Tunakuta watu wengi wa Kristo wanazungumza shida na wanaogopa shida. Ariko mu isi y'umwuka, lakini katika ulimwengu wa roho, haraho bizabigera iyo umuntu yarakaye cyane arakazwa naho yatinze yaguye. Kunafika muda mtu akikasirikishwa na mahali amekaa sana. Iyo yifuje kugera handi ashaka, akitamani kufika level nyingine, abifashijwemo n'Imana, akisaidiwa na Mungu. Si butinya, sinawuvuga ikibazo. Si yeye ambaye anaogopewa ama si yeye anazungumza shida. Shida ndio inakimbia, si yeye anakimbia. Tusome cyanditswe kiri mu byahishuriwe Yohana. Kubalie tusome katika Ufunuo wa Yohana. Ndagira ngo wenda tuze no kugisoma mu Kiswahili. Hata tutasoma kwa Kiswahili. Aya magambo turavuga umwanya mutoya hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana duhetuka. Maneno haya tutazungumza muda mchache alafu tuingie kwa. Biragusaba, inakubidi, haleluya, amen, kugera handi utaragera, kufika mahali kwingine hujafika. Ntabwo ari ikintu gipfa kuza. Si kitu tu ambacho kitafanyika hivi. Uragitegura nk'umukristo. Inaandaliwa kama Mkristo. Nta kintu giteye agahinda. Hakuna kitu ambacho kinahuzunisha kama kwa Wakristo. Utikamirwa n'ibintu bigatinda. Unakaliwa na vitu ambavyo vinakaa. Misi y'umwuka. Katika roho. Amagambo mwasomye mwese muzi. Maneno ambayo mmesoma nyote mnajua. Biblia inavuga ngo Satani zahunga. Biblia inasema Shetani atakimbia. Ikongera ikavuga ngo abakristo bizeye Imana bazirukana abadayimoni. Tena anasema Wakristo ambao wanamwamini Mungu atarusha wadayimoni. Ari igipindi sa magambo yo kuvuga. Si maneno tu ya kuzungumza. Sumwe gusa wabikora uwo ari we wese wizeye byaba. Si mmoja tu anaweza fanya, yule yote anaamini anaweza wezekana. Haleluya, yes. Amen. Imani gufashe. Mungu akusaidie. Tekereze ku kintu cyo kuzamuka. Fikiria kitu ambacho cha kupanda. Mtu yazamutse akava hasi. Mtu akipanda kutoka chini. Arebana n'abandi bose bazamutse bareba ibindi abandi batazababona. Anaangaliana na wale ambao wanaangalia vitu ambavyo wengine hawaoni. Kibazo wagize. Kaa chini sana kwa shida ambazo umepata. Huwezi kuwa matumaini kwa mahali unatoka. Imana. Mungu. Haleluya. Haleluya. Irashaka ngo abakristo
inahitaji wa Kristo bahindura imitekerereze yo kugenda, wabadilishe fikira za kutembea, bazamuke cyane, wapande sana. bimwe mu bintu ugomba kurenga, kimoja ambacho utashinda, icyambere cha kwanza. haleluya, haleluya, satani igomba kuba munsi y'ibirenge byawe, shetani lazima awe chini ya miguu yako. icyakabiri, cha pili, abadayimoni bagomba guhunga, mapepo lazima watoroke. icyatatu, Tatu, ikibazo ufite kigomba gusubira inyuma, shida ambayo unayo lazima irudi nyuma. si wabyanditse, si mimi nimeandika, byanditswe, imo katika maandishi. tukomere Imana amashyi, Tupigie Mungu makofi sana. birasaba Abakristo ko bahishurirwa cyane, Ni lazima kwa Kristo wafunuliwe sana. Upande kimwili, uzamuka mu mwuka, haupandi kimwili bali unapanda kiroho. dusome ijambo ry'Imana, Ibyahishuwe 17 umurongo wa 14. Funuo wa Yohana 17:14. Siyo tugiye kuganira ngo ashira hagaragara rya jambo navuze ryitwa kwizerwa. Ni ili tuweke wazi neno lisemayo kuaminiwa ama kuwa mwaminifu. Dusome tuyutaye. Tusome Funuo wa Yohana 17 umurongo wa 14 ko ndaza gusaba cyane ko 17:14. Biblia y'Igiswahili aza kudufasha aya magambo. Kiwa na Biblia ya Kiswahili utatusaidia maneno hayo. Reka tusome mu izina rya Yesu. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Niagira usoma mu Kiswahili, hawa watafanya vita pamoja na mwanakondoo, na mwanakondoo atawashinda. Na kwa maana yeye ndiye Bwana wa mabwana, na mfalme wa wafalme, na walioitwa wateule, nao ni waaminifu. Amen. Haleluya. Amen. Hari ikintu kimwe, kuna kitu kimoja, gusanga Imana cyangwa kumenywa n'Imana ni ikintu kimwe. Kumkuta Mungu ama kujulikana kwa Mungu ni kitu kimoja. Icyakabiri, cha pili, kwemerwa n'Imana ni kindi, kukubaliwa na Mungu ni kingine kitu. Icyagatatu kikirenga cy'ingenzi, cha tatu ambacho ni cha level ya juu, kwizerwa n'Imana, kuaminiwa na Mungu. Hafi y'abantu benshi, karibu watu wengi barahamagawe, wameitwa kabisa. Icyiciro cya kabiri gikurikiyeho gatoya, kundi la pili ambalo linafuata, baratoranijwe, wamechaguliwa, hao wote hatuwajui. Icy'ingenzi kigereranywa kirengeye umuntu atanavuga, lakini cha muhimu ambayo mtu hawezi kufananishwa, bakeya muri bo, wachache kwa hao nibo bizewe, hao ndio waaminifu. Dushobora kuba turi abantu 1000, inawezekana sisi ni watu 1000, ariko Imana kugira ngo itwizere, lakini ili Mungu atuamini, irasaba kubanza kudupima. Inaomba kupimwa kwanza, kuko ari Abakristo magana na magana, kwa sababu kuna Wakristo maelfu na maelfu badakunze Imana, bakunze ibyayo, Mungu wanapenda ya Mungu, ntabwo ari Imana cyane bashaka, si Mungu wanayemtafuta sana, wanatafuta majibu. abo bose wote wanapimwa. Iyo rero Imana igupima, ikiwa Mungu anakupima, ntabwo kukwakira gutya gusa, hakupokei tu Mungu hivyo tu. Ijambo mu Kiswahili bita kujisalimisha, kuna neno inaitwa kujisalimisha kwa Kiswahili. Yesu yari mwisi, siku Yesu alikuwa ulimwenguni, hari abantu benshi batifuje ko nabo baba bigishwa biwe, kuna watu wengi walitamani kuwa wanafunzi wake, lakini wote hawajawafanya wanafunzi wake. Kwa sababu gani? Hao yanazi kuko ni baburi misima bagenda, kuna wale walikuwa anajua wakikosa mikate wataenda, harabo yamenye ko bafite inyungu zabo nkabayuda. Wa pili, kuna wale walikuwa wanataka faidika kwao tu, alikuwa anawajua. Abagatatu rero yazamuka Umusozi, watatu ambao walipaa nao mlimani, ni watu watatu tu walipaa nao. Pigia Mungu makofi. Aba rero bazamuka Umusozi, hao ambao wanapanda mlima si kila mtu tu. Yes, ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibintu wanyuzemo, kuna vitu ambavyo umepitia ndani, kuna vita umegombana, hari ingorane waciyemo, kuna shida ambayo umekumbana nazo, lakini Mungu akupanue, uzamuke, upande. Abongereza bazita to go on, munte nwango uzamuke, upande, urenge, ufikie mahali waciyemo tutazi, yale ambayo umepitia ambayo hatujui. Katika neno la Mungu inaandikwa kufunguliwa, Mungu anaandaa. Haleluya. Amen. Ambia ndugu yako, panda mpaka kwa level utakaoona majaribu. Panda mpaka ufike level ambayo inashinda shida ambazo umekumbana nazo. Kubaliane nami tusome maneno mawili. Yes, ashimwe cyane. Amen. Ariko tutarayasoma ikibazo nakubaza, lakini bado hatujasoma swali nitakuuliza. Kwa kundi hizi tatu ambazo nimesema,
kuitwa, gutoranywa, kuchaguliwa, kwizerwa, kuaminiwa. ushobora kuba ibi byose. Inawezekana hayo yote umona. Yesu ashimwe cyane. None ntimwibuka amateka ya Gideyoni? Je, hamkumbuki historia ya Gideon? Igihe cya Gideyoni, nyakati za Gideon, mwagize ngo niba abantu inzovu ebyiri zarwanye. Mnajua ni watu wengi ambao wamegombana. Mnajua ni watu 1000 wamegombana. Mbere yuko igutoranya wa muririmbyi, Mungu mbele ya kuchagua wewe mwimbaji, wewe pastor, wewe mama, mukozi w'Imana wese, wewe mtumishi wa Mungu ambaye uko hapa, kunyuza muri test. Mungu anakupitisha kwa test kwanza. Anajua ni faida zako unahitaji, cyangwa ni barubwami bw'Imana, ama kama ni ufalme wa Mungu. Tuzamuri Imana moko. Haleluya, haleluya. Imana ntiyo kwikanga ngo waririmbye cyangwa wakoze kiniki. Mungu hawezi kushituka umeimba ama umefanya kitu. Izayitonda cyane kugira ngo imenye kuzizera. Anakaa kwanza na kuangalia na anajua utaaminiwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tusome amagambo yanditse mu gitabo. Tusome maneno Yohana, katika Ufunuo wa Yohana tena igice cya 4 umurongo wa mbere, sura 4 mstari wa kwanza. Turongera dusome igitabo cha Ezekiel. Tusoma tena Ezekiel. Ndagira ngo tubane twese muri mwanya mutoya. Nataka tuwe pamoja kwa muda mchache tu. Ariko turaza gutinda ku magambo makeya. Tutakaa kwa maneno machache tu. Imana yo mu ijuru, Mungu wa mbinguni, haleluya, amen, igufashe. Mungu wa mbinguni akusaidie utere intambwe, upige hatua, uvaho waruri, utoke mahali ulikuwa uingie mahali kwingine. Nababwiye mbisubiremo, na niliwaambia jioji kwanza, nta kintu kinezeza, hakuna kitu ambacho kinafurahisha umukozi w'Imana hagarara kama kuona mtumishi wa Mungu anasimama Satani kaburiramo na shetani anakimbia. Nta kintu kinezeza, hakuna kitu kinachofurahisha umukozi w'Imana bahagarara kuona watumishi wa Mungu akisimama, abadayimoni bakaburiramo, mapepo wanakosekana. Imana yavuze by'amasezerano, yale Mungu amenena kama agano, yanayandalia wale ambao wanasirikishwa na vitu, wanapokea vitu vingine. Reka tusome ijambo ry'Imana ibizashuriwe Yohana. Tusome Ufunuo wa Yohana igice cya 4 umurongo wa mbere, 4 mstari wa kwanza. Niyagira badufasha kusoma gatoya. Tusaidiwe na kusoma. Twumve pastor dufasha gato. Pastor tusaidie kusoma. Igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Ibizashuriwe. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye bimeze nk'iry'impanda, bimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Muri ako kanya mba mu mwuka, nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'igicaniro, mbona n'uyicayeho. Reka dusome Ezekiel 37. Soma Ezekiel 37. Reka dusome Ezekiel 37. Ezekiel 37 umurongo, nushake usome umurongo wa 14. Soma mstari wa 14 kugira ngo twihute ili tuende kwa haraka. Reka twinjire muri aya magambo. Tuingie katika maneno haya. Haleluya, yes. Haleluya. Ngo hari jambo mwumvise muri aya magambo Yohana yanditse. Kuna neno hii mmesikia katika maneno haya Yohana ameandika. Nyuma ya hayo. Hanyuma y'ibyo se niki? Baada ya hayo ni nini? Hanyuma y'ibyo wahuye nabyo. Baada ya yale umekumbana nayo. Hanyuma y'intambara wagize. Baada ya vita ambavyo umekumbana nazo. Hanyuma ya kariya gahinda wagize. Baada ya huzuni ambayo umepata hatujajua. Baada ya ugonjwa ambayo umekuzuia. Hanyuma ya biriye watinzemo niba ubunebwe n'ibindi. Baada ya udhaifu ambao umekaa ndani. Harijwi. Kuna sauti. Hapana kajwi. Sika sauti. Ni sauti kama ya parapanda. Inakuambia panda. Tukomere Imana mashitani Mungu makofi. Mungu inajua mahali anaweza kufikisha. Isiangalie mahali umekaa. Lakini inakuomba wewe ufunguke. Adamu ndiye amemwambia Mungu nimevaa uchi. Mungu akamuuliza, je, nani amekuambia umevaa uchi? Nani amekuambia kwamba hutapona? Nani amekuambia kama utaomba usikizwe? Maombi hayo Yohana hajayaona kimwili. Wale wote wanaaminiwa kwanza wanaomba Mungu, wanaingia katika ulimwengu, wanaingia katika roho ili waanze kukalia yale yaliyowakalia tangu awali. Haleluya. Mungu akamwambia panda mlima wewe.
Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Abakristo benshi batinze ahantu batinze. Wakristo wengi wamekaa mahali wamekaa sana. Kwa hirya yaho batinze habaho. Kwa sababu hawajui kwamba kando ya mahali wamekaa kuna kitu kingine. Yes, ashimwe cyane. Imisozi yose ntabwo ari imwe. Milima yote si moja. Hari umusozi w'indwara. Kuna milima ya gonjwa. Hari umusozi wo gutukwa. Kuna mlima wa matusi. Hari umusozi wa gahinda. Kuna mlima wa machozi. Hari umusozi w'umubabaro. Kuna mlima wa huzuni. Lakini nyuma kuna mlima mwingine. Yes, ashimwe cyane bene. Imana igufasha uzamuke. Mungu akusaidie upande. Ivyo abadayimoni bakoze. Uwe juu ya yale mapepo yamefanya. Hallelujah. Hallelujah. Ibi bikomeye bene data. Yale ambao ni magumu ndugu yangu. Usanga Abakristo basenga. Unakuta Wakristo wanaomba. Oga ni mwingi sana. Kuberiki. Kwa sababu gani? Ntabwo bazamuka. Hawapandi. Iyo rero wagumye hasi. Ukiendelea kuwa chini. Utinda ku magambo yo hasi. Unakaa kwa maneno ya chini. Nagira ngo muri iri jambo. Lakini nataka kwa neno hili. Uje gutandukanya magambo abiri. Uje kutofautisha maneno mawili. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndamutsa mugenzi mumbwira ngo inkoni yawe. Salimia ndugu yako mwambie fimbo yako. Igomba kumira inkoni z'abanyamahanga. Lazima imeze fimbo ya mataifa. Ntabwo yozimira. Haiwezi meza. Uri mu rugambo. Ukiwa katika unafiki. Haiwezi meza. Ukiwa na uoga. Haiwezi meza. Utinya abapfumu. Ukiogopa waganga. Amen. 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 Bila mugenzi ngo hanyuma yibi wanyuzemo. Ambia ndugu yako baada ya yale umepitia. Panda. Hallelujah. Hallelujah. Abakristo kuzamuka. Naomba Wakristo kupanda. Tumaze imyaka n'imyaka turabakristo kumva miaka na miaka tukiwa Wakristo. Y'abakozi b'Imana batandukanye. Na watumishi wa Mungu tofauti. Inyonjo zikavaho. Wanaguza kwa ugonjwa inatoka. Hallelujah. Amen. Tamateka mwingeze kumva y'umugabo wita Aidaosa wo muri Nigeria. Najua historia ya mzee Aidaosa. Abarozi bose abapfumu bose bari bapanze Nigeria akasimamisha kikao cha wachawi wote walikuwa wamekaa Nigeria. Aidaosa. Yale ambao Mungu ametumia Aidaosa inawezekana kwako. Haiwezi kutumia ukiwa chini. Itakutumia ukiwa umepanda. Unapita level ambao umekaa sana. Amen. Amen. Hallelujah. Tuzamuni Imana wako. Hallelujah. Hallelujah. Imana kufasha uzamuke. Mungu akusaidie upande. Umutima wawe wenda warababaye. Moyo wako umeumia sana. Cyangwa ama wagize intambara tutazi. Umekumbana na vita ambavyo hatujui. Yes, ashimwe. Amen. Yes, ashimwe cyane. Hallelujah. Iyo umuntu yatinze mu kibazo. Mtu akikaa sana kwa shida. Yizera kwa zanatabara. Hawezi amini kwamba atasaidiwa. Bene data reka mbabwire. Lakini ndugu acha nikuambie. Ngabo bashumba bacu bari hano. Hata viongozi wetu wako hapa. Imana dusenga turayizi. Mungu ambao tunamuomba tunamjua. Mungu wenda tudasenga cyane. Ingalao hatuombi sana. Ariko Imana mbwira. Lakini Mungu ninayemwambia. Mungu ambaye unaye. Ifite icyizere. Tunamwamini. Iyo bazamutse umusozi. Ukipanda mlima. Hari impinduka zibaho. Kuna mabadiliko. Ukiomba kama vile haujaomba kuna yale yatahappen. Imana irabisaba bera bose batiri. Mungu anaomba Wakristo wote. Kamba baza kabazo. Acha niwaulize kaswali. Hallelujah. Mwasomye Biblia. Mmesoma Biblia. Mose ntiyari impunzi muri Egiputa. Sasa alikuwa mkimbizi katika nchi ya Misri. Alikuwa pamoja na Aaron. Abapfumu bari buziye aho ngaho. Kulikuwa waganga wengi. Hagati ya Mose na Aaron igihe bazanye inkoni. Ninde watsinze nindi Imana yatsindanishije kucyangwa. Katikati ya Musa na Aaron vile walileta fimbo, nani alishinda wachawi? Hallelujah. Mose. Kwa mwacecetse muri aho. Ni hatsinze ndahatsinze abapfumu hatsinze Aaron na Mose. Umeshinda wachawi ama kumeshinda Musa na Aaron? Mugenza mubwira ngo nawe Imana yabigukoresha muri Kenya. Ambia ndugu yako hata Mungu anaweza kutumia hapa Kenya. Hapa Kenya Mungu anaweza kutumia. Lakini ili Mungu akutumie, inakugusaba kudatinda kugahinda wagize. Inakuomba usikae kwa huzuni ambazo umepata. Kudatinda kumwabaro wagize. Usikae kwa huzuni ambazo umepata. Inakubidi kubadilisha fikra zako kwa ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Wewe sinabasha kubikubwira cyane. Mimi siwezi kukuambia sana. Mwuka w'Imana guhishura ibanga rikomeye. Lakini Roho wa Mungu akufunulie siri kubwa sana. Tusome maneno hayo. 37 mstari wa 14. Ariko nushaka hera ku murongo wa mbere ubwere ku 14 wihuta cyane. Kuko kuiteka kwangezeho aransora ndi mu mwuka aramanura angeza mu kibaya cyari cuzuyemo amagufwa. Hasi mu kibaya kandi hasi kivete
ilikuwa ni chini katika bonde. Azengurukana. Usanga abakristo bose bamwe bavuga amaganya, ndio nakuta wakristo wanalia wachawi, warozi, bose levo ni imwe, wote levo ni moja. Hakuna yule anayepanda. Ukingana n'uwakugerageje, ukiwa bado wewe unalingana na yule aliyekujaribu, bado uko chini. Lakini mu mugambi w'Imana, katika mpango wa Mungu, ni lazima ufike mahali Satani kaburiramwo mbisubiremo, Shetani anashindwa, abapfumu n'abarozi wachawi na warozi wanaseranga, wanapiga magoti. Wanajua Mungu wako anaishi. Hawawezi jua ukiwa bado kwa level yao. Inakuhitaji ujue nguvu ambazo zinatumia ndani mwako ziko juu ya wachawi. Pigia Mungu makofi. Ni hivyo ile. Reka twumve mwene data soma amagambo. Anzengurukana aho yarakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri ico kibaya, kandi yari yumye rwose. Abakristo barumye, abongereza bita broken heart. Wakristo wengi wamekauka. Wiringira ko Imana yakora igitangaza. Wakristo hawaamini kwamba Mungu anaweza tena maajabu. Kurareba gusaba naki, unaangalia tu kurareba inzoka za kuri, unaangalia tu nyoka, unaangalia maebusi, hauangalie ya Mungu. Hauna matumaini kwamba utafika katika Imani gufashe. Mungu akusaidie. Urenga maso Goliath, upite macho yako yapite Goliath. Urenza maso indwara, upite magonjwa. Urenza maso agahinda, macho yako yapite huzuni ambayo unayo. Nemba turi kumwe ukomere Imana. Kiwa tuko pamoja, pigia Mungu makofi. Reka mbabaze gatoya, uracyari kusoma. Acha niwaulize, bado unasoma? Abagabo 10, wale wazee 10 ambao wameleta habari ya huzuni, hawajajua kwamba kuna muujiza ambao utahappen. Bavuza wanaki cyangwa bavuza imbaraga z'Imana. Wamezungumza wanaki ama nguvu za Mungu. Uliza ndugu yako, kwa ulimwengu wa roho unazungumza roho ama wanaki. Ariko kuvuga Imana avuga umunaki, avuga umuyebuzi. Mkristo anaomba, lakini kwa kuzungumza Mungu anazungumza waebuzi ama wanaki. Mungu akuingize katika mpango wa Mungu. Uvuge Kanani, uvuge gakondo. Ambia ndugu yako, panda uzungumze Kanani ama tuzamuni Imana mako mu izina rya Yesu. Amen. Mwene data Imana igufashe. Ndugu, Mungu akusaidie. Kuko twese turi hano, vile sisi tuko hapa, tufite ibibazo bisa, hatuna mashida ambazo zinafanana, hatuna vita ambazo ni deseni. Kuzamuka, lakini sote tukipanda, huyu yosubizwa, huyu anaweza jibiwa, na mimi najibiwa. Huyu yokandagira inzoka, huyu anaweza kanyaga nyoka. Huwezi kandagira uri mu rugamba, huwezi kanyaga nyoka ukiwa katika maneno, huwezi kanyaga ukiwa mapepo, huwezi kanyaga bila maombi, huwezi kanyaga bila kupanda mlima. Hata Yesu alipoona mashida ni mengi, anapanda mlima. Panda mlima, upite majaribu. Haleluya, haleluya. Mungu akuinue. Amen. Amen. Taba Kristo wamaze imyaka n'imyaka akabayomara n'imyaka 10. Una Wakristo hata wanakaa miaka 10 wana shida. Avuga ikibazo, anazungumza shida. Avuga abapfumu, anazungumza wachawi, anazungumza wachawi tu. Kama ngwese, ukimuuliza Imana usenga, Mungu ambaye unamuomba, unamwamini, Imana ukorera, Mungu ambaye unamtumikia, unamjua. Ta muntu wosenga umuntu atazi. Hakuna mtu anaweza omba mtu ambaye hamjui. Habe n'abantu bafite icyizere ba president, hata watu ambao wana matumaini kwa wanaishi. Anajua tu akiingia katika urusa, hitaji langu litatatulika. Ubunebwe, udhaifu, uguheza hasi ambao inakuendelea kuwa chini, ni miaka 10 yoshi, hata miaka 10 itaisha ukiwa hapo. Soma tumve, soma tusikie. Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Mbese aba Kristo babona imbaraga z'Imana? Je, Wakristo hao wanaweza kuona nguvu za Mungu? Mbese aba batakaje ibyiringiro bakongera? Hao ambao wamepoteza matumaini wanaweza tena kuamini? Esi ingumba yobyara? Je, tasa huyu anaweza zaa? Esi litorero ryotera imbere cyane? Je, kanisa hili linaweza endelea mbele tena? Amen. Haleluya. Yesu uyu mukozi w'Imana yosubizwa. Mtumishi huyu wa Mungu anaweza jibiwa. Imfubyi yotabarwa. Je, yatima huyu anaweza saidiwa. Muri kazengerera yo hasi. Watu wote wako chini tu, baravuga ibibazo, wanazungumza shida, shida tu. Reka tumve, hata tusikie. Maze ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi.
arongera arambwira ati hanurira aya magufwa maze uyabwire uti yewe mwa magufwa mwe wa mukristo yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Ijambo ry'Imana si rya Rubona, umva ijambo ry'Imana. Si neno la Rubona, ni neno la Mungu. Baho. Iye inasema ishi. Meri yazimanga. Haleluya. Haleluya. Si yangu. Nimba Imana yarabwiye abagabo b'Imana ngo humura ndi kumwe nawe. Ikiwa Mungu ameambia wazee wake akawaambia farijika niko pamoja nawe. Akamwambia tabiria mifupa hii. Kanani inawangoja. Majibu yanawangoja. Nguvu za Mungu zinawangoja. Inakuomba tu kupanda. Amen. Amen. Soma tuziki. Kuni kumwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbakwizeho inyama kandi mbatwikire uruhu, bashiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita, amagufwa araterana, igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi iyafasheho, maze inyama ziyameraho, zororoswa uruhu, ariko nta mwuka wari urimo. Maze arambwira ati hanura umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni umwami w'Iteka avuga ngo uturuke mu birere bine, wa mwuka we uhuhe muri iyi mirambo kugira ngo nushake wihute. Ja ku 11 11. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, aya magufwa n'ay'ab'inzu y'Abisiraheli yose. Dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu biraheze. Reka mbabwire, acha niwaambie iyi nkuru, hata niwaambie habari twaciwe burundu. Iravuga Abanyesiraheli. Hii habari inazungumza juu ya wana wa Israeli. Haraho byanditse mu ijambo ry'Imana muri Zaburi. Kuna mahali inaandikwa katika kitabu cha Zaburi. Imana yabakuye mu mwijima. Sema Mungu ametoa katika giza no mu gicucu, hata kwa kivuli cha mauti. Ubu buhanuzi Ezekiel yavuze. Unabii huu Ezekiel amesema. Uvuga Abanyesiraheli bari baratakaje ibyo batazongera. Ya wana wa Israeli walikuwa wamepoteza matumaini kwamba hawatarudi kwao. Ushobora gusanga umukristo nubwo umuhanuzi. Hata vile unaweza kuta mkristo ukimtabiria yeye matumaini yake yamepotea, lakini umugambi w'Imana, pango wa Mungu kukubwira ngo inakuambia kwamba uyitinda muri kiriya kibazo wagize, usikae kwa shida ambayo umepatana nayo. Ukugufungwa kw'Abanyesiraheli, kufungwa huku kwa watoto wa Israeli, Imana yabakuye mu mwijima. Nasema Mungu amewatoa katika giza hata kwa kivuli cha kifo. Ni yeye saungaho, ni wapi hapo? Ni igihe babaye amatekwa batinda kwa Farao. Ni nyakati walikaa kwa Farao, no ibitekerezo byabo, fikira zao ntibzababwira ko bazagaruka muri Israeli. Haijawaambia kwamba watarudi katika nchi yao. Sisi n'abantu batinze mu butayu tutazi. Sijui na wewe umekaa nyikani gani, hata mahali ambao wetu waishi. Utizera kuko abandi bahe basubizwa nawe wasubizwa. Hata uamini kwamba watu wengine wanajibiwa na wewe unaweza jibiwa. Neno la Mungu limesema tabiria mifupa hii, uambie wewe uishi tena. Hakuna mtumishi wa Mungu uko hapa, ingalao umeumia, ingalao umepata na shida, hatujui ikiwa kazini, ikiwa maisha yako ya kawaida. Mungu anasema iyo umuyaga w'Imana yateguye waje, upepo wa Mungu ukija, ubuzima bwawe burahinduka, maisha yako yanaweza badilika. Kandi iyo bigiye guhinduka, tena ikitaka kubadilika, si lazima Mungu akuambie yote. Amen. 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 Sinzi niba turi kumwe. Sijui kama tuko pamoja. Icyo ngukundira Mana. Mwimbaji amesema kile nakupendea wewe Mungu, nuko wayishibanga ryanjye, kwa sababu umeficha siri yangu mbali na watu, nyuma ya watu ya wanadamu. 14 soma. Kandi nzabashiramo umwuka wanje ubone kubaho. Zabashira mu gihugu cyanyu gite, menye yuko ari nge Uwiteka wabivuze kandi bikomeje, niko Uwiteka avuga.
Amen. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane bene Amen. Imana Mungu ya magambo twasomye mbere yale ya maneno tulisoma mbele ni Imana yabibwiye Yohana. ni Mungu amemwambia Yohana. Numwe mu bigishwa ba Yesu bari Ni bakomeye cyane. mmoja katika wanafunzi wa Yesu walikuwa wenye bagerageza nguvu. kwica umugabo bikanga. Walikuwa wanajaribu kumuua inakataa. Atabwa mu karwa ka Patimo. Akatupwa katika kisiwa cha Hanyuma Patmos. agenda yerekwa ibintu n'ibindi. Akafunuliwa mambo na mambo. Aya magambo twasoze ngo hanyuma y'ivyo. Akasema baada ya hayo. Haleluya. Haleluya. Numvijwi. Nikasikia sauti. Nimbwira ngo zamuka. Sauti linalo ninaambia panda. Mugenzi ngo hirya y'ivyo wahuye nazo. Anamwambia ndugu yako mbali na yale umekutana. Kuna sauti kama ya parapanda. Inakuambia panda. Urebe. Uangalie. Ibindi Imana igambiriye kugukorera. Mengine Mungu anakupangia kukufanyia. Imana ishatse gukora ikintu. Mungu akitaka kutenda kitu. Hari bandika butandukanya n'akavuyo Kuna vile inakutofautisha na fujo. Imana yabwiye Mose. Kuna maneno Mungu amemwambia Musa. Akamwambia panda mlima. N'abantu bakeya Imana yakorera ibintu. Ni watu wachache ambao Mungu anawatendea vitu bila kukaa nao mahali. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mureke tusome aya magambo gatoya. Tatusome maneno haya kidogo. Ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo. Neno la Mungu linaandika katika kitabu cha Reka umukozi w'Imana dusomere kuva gatoya. Kutoka 24 umurongo 24 mstari wa 8. Katurebe akamaro k'Imana k'abana b'Imana bazamu. Tuone faida ya watoto wa Mungu kwa kupanda mlima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iyo utazamutse ungana na cya kibazo nayo. Kama haupandi utaendelea kuwa kwa level moja na shida ambayo umekutana nayo. Ntabwo ushobora kuzumva. Huwezi kuyasikia leo. Haleluya. Amen. Ese Penina sio waturiraga Ana? Je, Penina si ndiye alikuwa anamkejeli Ana? Amen. Amen. Yamuturiraga mubwira ko nta mwana agira. Alikuwa anamkejeli kwamba hana mtoto. Ana yazamutse umusozi cyangwa ntawe yazamutse. Ana alipanda mlima ama hajapanda mlima? Hanyuma yo kuzamuka umusozi hari amagambo yavuzwe cyangwa ntayavuze. Nyuma ya kupanda mlima kuna maneno amesema ama hajasema maneno. Yesu ashimwe cyane bene data. Haleluya. Gusaba inakubidi kugira ibintu urambirwa kuwa yale ambayo utachoka usingira ivyo wumva wifuza ili upokee yale unatamani kupokea. Reka tumve aya magambo. Tatusikia maneno. Mukozi Imana dufashe kusoma aya magambo gatoya. 24 mstari wa 8. Mose yenda aya maraso ayamisha ku bantu arababwira ati ngaya maraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe kuko ayo magambo yose ari. Maze Mose azamukana na Aroni. Akoze iki? Arazamutse. Alifanya nini? Alipanda. Abihu n'abakuru b'Abisiraheli 70 n'abakubwa wa Israeli 70 bareba Imana y'Abisiraheli munsi y'ikirenge, munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro abonerana ihamye n'ijuru ry'umukemure ubwaryo. Kandi abatoranijwe b'Abisiraheli ntiyagira ico abatwara. Iyo wazamutse bareba Imana bararya baranywa. Mwene data reka nkubwire. Acha nikwambie ndugu yangu. Hari ibisubizo utarabona. Kuna majibu hujapata. Kubera ahantu watinze. Kwa sababu mahali umekaa. Urumwe. Umoja abantu bogeraho Imana ishaka. Wa watu wanaweza fika mahali Mungu anahitaji wewe ufike. Kuna mzee amepanda. Tanga ya magambo wenda tuyatindamo cyane. Neno haya tutakasa. Afite ikintu cyari cyamubabaje. Kuna kitu kilikuwa kimemhuzunisha. Sino kumubabaza ukundi. Si kumuhuzunisha kikawaida. Yesu ashimwe cyane bene. Amen. Abagabo b'Imana iyo bazamutse. Mzee wa Mungu akipanda. Babona Imana. Wanamuona Mungu. Hari ibintu Imana itakora. Kuna vitu ambavyo Mungu hawezi kutenda. Irategereza ubushake bwawe. Inakaa kwanza angalie kutamani kwako. Irategereza umugambi wawe. Inatarajia mpango wako. Yesu ashimwe cyane bine. Abanyesirayeli barazamutse. Wana wa Israeli wamepanda. Wakaona utukufu wa Mungu. Wakapata majibu. Ibintu bikurinze. Kuna vitu vinakungoja. Lakini inakubidi kuacha vitu vimoja. Na vitu ambavyo ijambo ry'Imana ribanga ibimenyetso bigendana n'abizera. Mungu anasema bazirukana abadayimoni. Watu wakiendelea kwa katika watakanyaga skorpio. Ni historia ambayo imepewa waamini wote. Haleluya. Hakuna mtu hata mmoja ambaye atapanda mlima alafu arejee vile alienda. Nilitaka kuambia Elisa, alimwambia Elia hivi, kuapia Mwenyezi Mungu na uhai wangu,
sibaki hapa, barajana nitaenda na kuzamuka wewe. biri mu buryo bwinshi. Kupanda ni Ushobora namna mingi. kuzamuka mu gusenga, Naweza panda kwa mlima wa wazamuka mu maombi, kwiyiriza, naweza panda kwa wazamuka mu mafungo, gutangira Imana, naweza panda kwa kumtolea wazamuka mu Mungu, kwizera. unaweza panda Iyo kwa imani. Ukipanda ibyananiranye birakunda, yale yaliyoshindikana iyo yakubali. wazamutse Ukipanda ibyakuboshe birakurekura. yale yaliyokufunga yatakufunguka. Haleluya, Amen. haleluya, Haleluya. niba muzi amateka ya Elisa, Kama mnajua historia za Elisa, wazamutse aliyepanda ntabwo yagarutse uko yagiye. hajarudi vile alimeenda. Ikibazo cya mbere dufite, Shida ambalo ni tunayo ubunebwe. ni udhaifu. Icya kabiri, Ya pili, wenda kutizera. kutokuamini. Icya gatatu, Ya tatu, gutinda hasi. kukaa sana chini. Amen. Amen. Ivyo bibazo rero Shida hizo sasa bizotuma utsinda. haiwezi kukubalia kushinda. Amasezerano Maagano nabibabwiye mbisubiyemo gatoya. nimewaambia, acha nirudie. ngo murwanye Satani, Nasema pigana na Shetani, na Shetani atawakimbia, iragusaba kuzamuka. lakini inakubidi kupanda. Maneno haya nikisema, hata nani nikijiambia, Elisa alienda kwa kupanda, yambuka hakurya Yorodani, akavuka ngambo ya Yorodani. Mu basenzi bakomeye, mmoja kama waombezi wakubwa, Umwuka aramubwira ngo usabye ikintu kiremereye. alimwambia umeniomba kitu kigumu. Haleluya, haleluya. Yaramubwiye amafaranga, hajamwambia pesa. Amen. Amen. Mu bwami bw'Imana ni ibintu byateguwe byararangiye. Katika ufalme wa Mungu ni vitu ambavyo vimepangwa. Bazabitiranya ubwami bw'Imana ni systeme presidentielle, ubutegetsi busanzwe bw'abaperezida wamoja wanatofautisha. Muri kingdom y'Imana ibintu byararangiye. Ufalme wa Mungu mambo yote yameisha. Haleluya. Amen. Unimba ushatse urabuyoboka ukore, ukitaka utaifuata fanye kazi, ikikushinda enda kwingine. Lakini ukiingia katika ufalme wa Mungu, umeingia katika ulimwengu wa roho, bakoreshejwe n'Imana n'abagore, wametumiwa na Mungu, mambo magumu. Amen. 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 Gira mugaze ngo zamuka, ambia ndugu yako panda, usange bagenzi bawe, kutana ndugu zako waamini. Abagabo b'Imana amafarashi cyangwa ibizu, mafarashi ama, iyo bazamutse bahabwa izindi mbaraga, wakipanda wanapewa nguvu zingine. Ntabwo ushobora kuzamuka mu gusenga, uwezi panda kimaombi, ngo uzamuke mu kwiyiriza, mpande kwa kufunga, uzamuke mu kwizera, pande kwa kuamini, uzamuke mu gutangira Imana, pande kwa kumtolea Mungu, ugume kurya waruje, alafu uendelee kukaa vile ulikuwa. Watu wanapanda tofauti. Imana ikwagure, Mungu akupanue, Mungu akupandishe, ufike mahali watakatifu wanaishi. Mtu akiingia katika ulimwengu wa roho, hao wote wanamuona. Haleluya. Hawezi panda na usionane na majeshi wa Mungu ambao wako huko. Amen. Uliwahi fika level Ukristo wako, Mungu anapanga malaika wa kulinda Ukristo wako. Mungu amemwambia Musa, nitatuma malaika wangu waende mbele, nitatuma uofu wangu mbele zenu. N'ubu sinzi nimba hari abo turi kumwe cyangwa bamwe batakaye. Sijui kama tuko pamoja ama mmepotea. Umugabo w'Imana Paulo yarazamutse, Paulo amepanda, kanzo kamwibuka yamufashe. Kumbuki nyoka iliyemshika yaramuriye, imemuuma cyangwa yaburiyemo ama imekosa nafasi. Wangu bazamugeza ngo se wewe ni kibazo ninde utsindwa? Je, wewe uliza ndugu yako, wewe na shida nani anashindwa? Yewe morali kuvemwo, zamuka umusozi, panda mlima, toka kwa udhaifu. Haleluya. Haleluya. Inzoka yarandifata umugabo wazamutse umusozi Paulo, nyoka ilija ikamshika mzee ambaye amepanda mlima Paulo, nyoka ikakosa nafasi, ifata igikondo cha Paulo aragikunkumura gusa kubita, ilishika mkono Paulo, akatingisa mkono, akasema mzee huyu ni muwadi. Ngo bamwita Imana, ubwo bari bavuze Imana zabo zindi bazabaramya bazi, walimuita Mungu kwa sababu ya Ukristo wa Paulo. Burenga inzoka, ilikuwa imefika level ya kushinda nyoka. Ukristo wa Paulo. Hari umwe mu bagabo b'Imana bakomeye b'abasenzi bamwita Andre Milei. Kuna mzee anaitwa Andre Milei, yaravuze ngo ntiwo umukristo kuruta kuza usenga. Alisema uwezi kuwa Mkristo zaidi ya vile unaomba. Yazanditse muri Cyongereza aravuga ngo man is not big than his prayer life. Mtu si zaidi ya maombi yake. Vile unaomba ni vile unalingana. Mzee wa Mungu alisema neno lingine likanishangaza. Alisema ukishinda dhoruba, unatikisa nyoka. If you survive the storm, you can shake the snake.
utsinda ufata inzoka bucya ukanyeganya unashika nyoka unaitingiza. ngo ja mwisi yabera Ambia ndugu yako ingia katika ulimwengu ya watakatifu. Haleluya, haleluya. Usaba kwibaza, inakubidi kujiuliza, je, niko katika zoroba? Ndachari ko ndeba ko ntazava kwa Farao. Bado ninaangalia sitatoka kwa Farao. Mungu akawaambia wana Israeli mtatoka kwa Farao. Mwambie Farao saa imekwisha. Turakarangije tuzamura imana tuba turangije tuzi kuririmba cyane. Sashimwe cyane bene. Icyo nashaka kuvuga niki? Kile nataka kuzungumza niche. Iminsi ye yorangira. Farao siku zake zinaweza isha. Goliathi anaweza kosa nafasi. Nguvu za giza zinaweza kosa nafasi. Mungu alitumia waamini. Iracyari kwikora n'umuntu. Bado anatenda na wale. Si shida lako vile inalingana. Sijui huzuni lako ni ipi. Ni Mungu unayemuomba umjue. Yesu ashimwe. Haleluya. Amasengesho. Maombi. Njewe ndayakunda. Mimi nayapenda. Nubwo ntazi wenda gusenga cyane ndasenga cyane kuko numva nifuza. Ingalao siwezi omba kama vile natamani kuomba. Ariko nubaha gusenga cyane. Lakini naheshimu maombi. Kandi nkunda basenga. Tena napenda waombezi. Kandi Imana senga. Na ninaamini Mungu ninayemuomba. Ivyo udahayibona none. Yale hauyaoni leo. Nuzamuka umusozi uzabibona. Ukipanda mlima utayaona. Tukundira Imana gusa ubwo yaduhaye ibisubizo bisanzwe. Hatumpendi Mungu kwa sababu ametupa jibu la kawaida. Hata kitu hicho lazima ujiulize. Ushobora kubikiri kubyifuzo. Level yako bado iko kwa mahitaji. So ubwira Imana ubwami bwayo hayo umwambie Mungu ashushe ufalme wake katika maisha yako. Haleluya. Imana bwararangije gutegura nti wowe ni ibintu biri establi byararangije gutegura. Ni Mungu ameandaa ufalme wake, amemaliza kuandaa. Imba Paulo yaranyaganyije inzoka. Kama Paulo ametingisa nyota. Ni Aroni ikica inzoka z'abanyegiputa. Fimbo ya Aroni ikaiua nyoka za Misri. Daniel akalala katika tundu la simba hajafa. Bila mugeze ngo wabaho. Ambia ndugu yako unaweza ishi. Yesu ashimwe. Haleluya. Twize Imana itafa. Tunaamini Mungu ambaye hafi. Abana abagabo b'Imana bafite ubuhamya. Hao ni wazee wa Mungu wana ushuhuda. Wacu n'abandi bashumba bacu. Tume na viongozi wengine wana unabii. Wanajua Mungu yale Mungu ametenda. Hata nanyi vile mlivyo unajua. Hakuna kingine Mungu anakuomba. Toka mahali umekaa. Toka katika watu wengi. Panda mlima, neno la Mungu limesema panda. Toka kwa hayo yaliyokuzunisha. Nyuma ya magonjwa hayo unaweza panda. Na unafika level ya kutamaniwa na ulimwengu. Ulimwengu ninakutamani. Haleluya. Haleluya. Kubisubiza ibingibi zangu wabonye amadolari ngayo wabonye amadolari. Toka kwa majibu ya madola umepata dola ngapi? Kwego isi gukenera n'abapresident. Fika kwa level ambayo ulimwengu itakutamani. Ulimwengu inakutamani, inakuita. Ibi byopfa kuza gusa. Haya hawezi kuja tu hivi. Biragusaba indi sacrifice. Inakubidi kujitoa. Msa. Imana yonga ngo zamuka umusozi kumwe. Akamwambia panda mlima. Soma ya magambo warusomye gatatu. Soma maneno hayo ulichomesoma. Hata tufike kwa ukomo. Soma 24 umurongo wa 12. 24. Kutoka 24. Uwiteka abwira Mose ati, Imana ibwira umugabo w'Imana ngo zamuka uzahondi ku musozi ugumeyo. Bibiliya ikurindire wango uzamuka udweberereyo, kudweberera butya utindeyo. Apana ngo uzufatwa ukagira ngo wafashwe nakaraho. Panda mlima ukae sana. Usifike. Haleluya. Ufike ukae kwanza. Muri abagabo b'Imana n'abahamya n'abadamu muri hano. Nyinyi ni mashujaa. Ni Mose warabagiranye wenyine. Musa ndiye kurabagirana kuanga. Kurabagirana kuanga. Kumelemeta, yes. Ni Mose warabagiranye wenyine. Musa ndiye amemelemeta pekee. Why? Kwa nini? Yasenze iminsi 80. Ameomba siku 80. Yabanje gusenga iminsi 40 yaza. Alianza kuomba siku 40 ikaisha. Ngo agaruke. Aliporudi asanga baramyigishusha akakuta wameabudu miungu, araripitinga asubira, alafu akarudi tena afata bya bisata arabimena, akachukua yale maandisho alikuwa nayo katika chini kwa sababu ya wivu wa Mungu. Alipopanda tena akaomba siku 40 nyingine, yinjira mu bagenero, akaingia katika majenero. Abagenero ni batatu gusa muri Biblia. Majenero ni watatu katika Biblia. Ni Yesu wanesheje, ni Yesu ambaye ameshinda, ni Elia, ni Musa. Oh,
basenze iminsi 40 bose. Wameomba siku 40 wote. Dukomere Imana wacha. Tupige Mungu makofi. Barazamutse. Wamepanda Misi y'Imana. wakafika katika ulimwengu wa Mungu. Haleluya. Ni kwa gure shuti yanjye. Mungu akupanue ndugu yangu. Ndababaza ikibazo kimwe. Nitawauliza swali moja. Hafi y'abakristo amagana n'amagana. Karibu ya Wakristo maelfu na maelfu. Ni gakeya twari twumva banga umukristo yahagaze. Ni chache tukiona Mkristo amesimama Kubera imbaraga z'Imana zimurimo. sababu ya nguvu za Mungu anazo. Umupfumu ari mukara muhunga. Na mchawi akakimbia. Hake yashoboka. Hafi y'abakristo twahunze abapfumu. Wakristo huwa tunakimbia wachawi. Hasi. Kwa nini tuko chini? Kuzamuka. Ukipanda si ngombwa ngo twimura abantu. Si lazima tuwahamishe watu. Ngo imbaraga z'Imana zibarimo zibahinyuza. Nguvu za Mungu ambazo zimo ndani zetu zinawakimbiza. Nguvu za Mungu zinawakimbiza. Hakeya mbisubiremo. Ni mahali pachache. Sijui mahali na Nigeria na mahali. Niyo Mana ya Kenya. Mungu wa Nigeria ndiye Mungu wa huku. Niyo Mana yokorana nawe. Ndiye Mungu anaweza fanya pamoja na wewe. Farao zikaburiramo. Majeshi ya Farao yanakosekana. Haleluya. Kuzamuka umusozi. Panda mlima. Uhabwa imbaraga kututabana n'Imana. Unaweza pewa nguvu za Mungu vipi na uishi na Mungu? Mahali umekaa ni hivyo ulivyo. Amen. Amen. Kandi imitekerereze yawe ikubwira kutazagera muri Kanani. Tena fikira zako zinakuambia utafika Kana. Uwiteka abwira Mose ati zamuka uzahondi ku musozi umeyo. Hano. Nanjye zaguha ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Ijwi ry'impanda kurira kugira ngo zamuka. Sauti ya parapanda inakwambia panda. Mbira mugenzi ngo hari urugi rukinguye imbere yako. Ambia ndugu yako kuna mlango imefunguliwa mbele yako. Mubwire ngo hari urugi rukinguye. Ambia kuna mlango imefunguliwa. Amen. Haleluya. Witinda kuza wanyuse ngo. Usikae kwa yale umepitia. Haleluya. Haleluya. Yavuze ngo mbona urugi rukinguye niko Yohana yanditse. Nasema ni mlango ambao umefunguliwa. Nilipoona nikaona kiti cha Mungu. Hanyuma y'ibyo. Nyuma ya hayo. Hanyuma y'iyo ndwara. Baada ya magonjwa hayo. Imana ishimwe kubwuriya mukozi w'Imana bashimaga Imana yahaye umwana. Mungu asifiwe kwa mtumishi wa Mungu. Mungu amempa mtoto. Cyangwa imuhaye hanyuma y'ibindi by'abana. Amempa leo ama amempa nyuma ya mengine yamehapa. Imana ni y'ubu nyine. Mungu ni wa sasa. Ikaba ni ya hanyuma. Na ni Mungu wa milele wa nyuma. Nani gumugisha mwishi. Mose ahagurukana na Yeshua umufasha we. Mose azamuka ku musozi w'Imana. Abwira babakuru ati mudutegerereze hano mugezaho tuzagarukira aho muri, kandi Aroni na Huri muzasigarane murasigiranye ushaka kuburana abasange. Amen. Warugeze ku 10 na kangahe? 15. 15. Ushaka kuburana abasange. Mose 15. 18. Mose ajya imbere muri ico gicu azamuka kuri uwo musozi awumaraho iminsi 40 n'amajoro 40. Amen. Haleluya. Amen. Katugaruke ku magambo dore tuvuga turara. Turudi kwa maneno tulikuwa tunazungumza tumalize. Mose ngo arangize iminsi. Musa alipomaliza siku hizi ahabwa ubutwari. Akapewa autorite. Nwango akapewa uwezo. Mwisi y'umwuka. Katika ulimwengu wa roho kuna mambo matatu. Icyambere. Cha kwanza havugwa imbaraga. Kuna nguvu. Icya kabiri. Ya pili havugwa umuriro. Kuna moto. Icya gatatu. Ya tatu havugwa gusigwa. Ni kupakwa. Anointing. Kupakwa. Amen. Amen. Mureke tusome ijambo rya nyuma. Tusome neno la mwisho. Urebe ukuntu ibyo watinzemo. Uangalie vile kwa yale umekaa ndani. Ari nkabaringa gusa. Sorry. Baringa ibintu biraho gusa. Ni kama mambo yako hapo tu. Amen. Amen. Timuzi ko Satani zirunduma nk'intare. Juu Shetani ananguruma kama simba. Sinzi niba turi kumwe. Turi maso ariko. Tuzamura Imana icubahiro. Tupandishe mikono yetu. Satani ni intare cyangwa arunduma nk'intare. Tumbi bavuga ngo kom ntabwo ari yo. Shetani ananguruma kama simba. Amen. Amen. Hishurirwa ku kibazo atari cyo. Funuliwa kwamba shida si shida, ni kitu ambacho kiko hapo tu. Hari ijambo ry'Abongereza bavuga ngo
Fear. Kuna neno linasema uoga. Fear. Uoga. Babisobanura bavuga ngo ni false evidence appearance riri. Bivuga iki? Ni kinyoma gisa nikigaragara. Ni uongo ambaye unazihirika kwamba ni kweli. Biravangwa serera nk'intare. Ni fear ni ukugutera ubwoba gusa ariko anakuogopesha tu lakini si simba. Intare yanesheje. Sisi aribo Yesu wabambwe. Tumukomana amashitani. Ibu yahagaze ingorane zivaho. Akisimama mashida yanaondoka. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Reka tusome ijambo rya nyuma ryo gusenga. Some neno la mwisho tukielekea kwa kuomba. Tusome kitabu cha Yeremia. Some katika Yeremia. Tusome 46 murongo wa 17. 44. Ndagira ngo nufite biriye igiswahili ntacara dufasha. Yeremia. Kabasoma aya magambo hanyuma turangiza. 44. 46 murongo wa 17. 46 mstari wa 16. Imana igwe kuzamuka mu izina rya Yesu. Amen. 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 Elisa yarantangaje cyane wenda turaza. Elisa amenishangaza sana. Bitandukanye. Hari abagabo bamaramaje. Kuna wazee ambao wamesimama. Bagera aho abandi batazabagera. Wakafika mahali wengine hawafiki. Reka tumva aya magambo. Mushake nimwaguruke basoma aya magambo duhagaze. Hata mkihitaji mtasimama wasome maneno hayo mkisimama. Kiramugeza Imana ikubohora uzamuke. Ambia ndugu yako Mungu akufungue ufike mahali hujafika. Reka mwene data sure muri kakarimo ngo mimi nigire gutya ngo Mungu ayiriwe. Nipungue wewe uongezeke. Indirimbo yankoze ku mutima cyane. Ngaye sibira mu gatoya. Mimi nipungue wewe uongezeke. Reka turebe ijambo ry'Imana ryo turangirijeho ryanditse mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremia 46:17. Nabii wa Yeremia 46:16. 17 sorry. Tabi Kiswahili naho aradufasha gatoya twumve. Niyo bateye hejuru bati. Farao umwami wa Egiputa. Agira umuhindo gusa. Bwira mugenzi ngo ikibazo si ikibazo ni umuhindo gusa. Shida si shida tu. Ni kishindo. Amen. Haleluya. Indwara si indwara ni umuhindo. Magonjwa si magonjwa ni kishindo tu. Mapepo hawapo ni kishindo. Shetani hayupo ni kishindo. Mipango ya wachawi sio ni kishindo. Shida si shida ni kishindo. Ambia ndugu yako usiogope kishindo. Pigia Mungu makofi. Wakasema Farao akaja. Nani gumukisha mu izina rya Yesu. Kuko yirengagije igihe cyategetswe. Umwami izina rye ni Uwiteka Nyiringabo, ararahira ati nukuri nukuri nkuko Tabora umeze nk'umusozi, kandi nkuko Karumeli wo ku nyanja ameze niko azaza. Nushake urangiriza aho ngaho ntacu. Takwimalizia hapa. Reka twumve. Tumva amagambo mu Giswahili bafite zabira z'Iswahili. Umuhindo. Acha tusome. N'abari umuhindo gusa. Humura. Soma twumve mu izina rya Yesu. Tusome katika jina la Yesu. Wakalia huko. Farao mfalme wa Misri. Satani. Ni kishindo tu. Kishindo tu. Yes. Ni kishindo tu. Abantu ziko bishwe n'ubusa. Watu wameharibiwa na bure tu. Kishindo. Yes. Ikikubwira ko ari ubusa. Kinachokuambia kwamba ni bure. Farao yarazi ngo nzobatsemba mbamara. Farao alikuwa nadhani nitawaua ni wamalize. Kuberiki. Kwa nini? Yarazi umugambi w'Imana. Sababu hajajua mpango wa Mungu. Imana yo mwijuru. Mungu wa mbinguni. Iguhishurire. Akufunulie. Ibanga ryo kuzamuka. Siri ya kupanda. Uve mu bunebwe. Utoke katika udhaifu. Uve mu bwoba. Utoke katika uoga. Utoke katika kutoamini. Uve mu kugononwa. Utoke kwa ongea. Hanyuma. Lafu. Winjire mu isi y'abakozi b'Imana basabareba kure. Katika ulimwengu wa watumishi wa Mungu. Tangire kureba umugambi w'Imana kuri wewe. Uanze kuangalia mpango wa Mungu kwako. Uanze kuangalia majibu. Imana yo mwijuru bagirire neza. Mungu wa mbinguni awatende mema. Tatumrudishie msimamizi. Amen. Bashimeshe, karibu mshumba. Karibu apese.